Çıngiz Aytmatov. Sonun kitapları da var. Ata, siz bu kitapların barını okugansızbı? Suraysın da. Okulu bakan kitapları bulacakka koymayın bana. Ata, bu kitap takır açılbap durgo, bu kitapta okugan emes-de. Iyik Kur'an. Balam bu bizdin ıyık kitabız. Çinin açsam okuyla ekemin. Biroq bunu da okuy turgan uçur kelet. Azırınca çam jetpegen, kol jetpegen yere koyup turalar. Oy, emne kılıp otasың? Siz öpmediniz? Kede. Kitapların barını öpkenge bolbayt. Bir gana Kur'an'da öpken bolot. Düşündün mü? Apaң айтчы, çay dayarlasın. Hazır. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Excuse me, sir. Do you speak English? No, кыргызча. Окей. Можно вас спросить? Можно? Это вот сейчас что такое, играет, что песня? Не песня, Да. Kur'an, аят, Фатиха. Это очень приятно, мне Да, нравится. Kur'an, Такой приятный звук. аяты. А вот как вот понимать, что такое смысл? Вот смысл есть перевод? Понимать, как вот перевод? Перевод? Да. Yeah. Смысл? Вот что значит это? Фатиха? Сейчас. Окей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жақсы? Мына оқылып жатқан Фатиха сүресі бар ғой. Ошоның кыргызчасын білесіз бе, маанисин? Fatiha Suranın mı? Şamanisi. Kırgızça. Şamanisi. Ести жоқ болып атады да. Қой тұрсаңыз азыр. Енді беркесең, ол билет бош керек азыр. Мен есте жоқ екен. Маларға Фатиха Суранын Здравствуйте. Сүренің кыргызчасын болса. Жауап білмейтін бізде қандай елі бірақ оқып жүргенде Сен де білбейсің. Сен де білбейсің. Бұлар... Ей, дос келсең. Қандай жақсы. Ей, бұл Фатиха сүресінің мағынасы білесің бе, дос кыргызча? Фатиха сүресінің мағынасын жоқ айтамын. Сен де білбейсің. Ей, достар. Білесің Фатиханың кыргызчасын, мағынасын? Ya, hiç kim bilmiyor bu cüde. Sen de bilmez, kim bilir? Bismillah. Cana Peygamber aytты. O egem, menin elim Kur'an'dı taştap koydu. Menin elim Kur'an'dı taştap koydu.